Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay. Kapitan Enteng. Ay namare, nagrigat at talaga tibiyag ita. Nagngina dagiti gagatangan. Pudno maray, nangina amin itan. Hey, hey, labsan kayo pa'y dito'y ako kumaray. Ay papanam marituyang. Sigurado nga da papanamatanay, nakahambag ka mat ka nakalipstick ka. Numapan ka ije palingkay. Kat gumatang ka iti buggong kan sidaan nyo kan ni Pari Badong. Saan ka mo't anakahanbag kan nakalipstick? Ay nasa anak amapan makipalingkay maray. Papanam nga road, kat nakasandal ka mat. Ay, Makikita matlat ta tinagdakkel arang yad ta sakam. inak alaen je pensyon may kenne badung ka. Anya ita ay wan. Pay out yung manen gayam ita. Adaw ti ma-pay out ko ita kukumaray. Tanda pa'y alaek atulong ti gobyerno para kada kami amarigrega. Ay imbag ka pa'y maray. Taado manen ti maalam. Ay, saan to mga amin na mabali na makaawat dagiti kagawad akas kanyak. Ken saan kanumot amabalin amaikan dagiti asawa ti kapitan nakas kanya. Sorry na lang kayo. O sigay, inakaon ko kumaray. An nadam ti maawat mo akwarta maray. Idulin mo ada imbag. Oy, kwaraw! Parta kamot at ag-drive tanay aldawon. Makipila pa'y. Dahito yan ti kapartakan at ito tricycle ka. Apay nga minaya nga gapapura ka. Mapan ko nga ron alaen je pensyon mi kinitatam abadaw. Kasta ka day. Adaw ti mapan ko alaen akwartak kwaraw. Ay, partakak nga ruday. Kasta di ka madanagan. Tanayunak ti pagbayad ko kan ka. Kasta ya. Sige, patayabak nga rudan day ito'y tricycle ka. Paray, naimas ti si Daon May kanituyang kaw inton madamdama. Kit dumay kulay baga paray. Damdamagak aya. Manggol pinituyang kaw iti si Daon May anaimas paray. Saan kami ngagsida iti puro abuguaw. Di na saya at no kasta. Saan ka madanagan paray? Tapadawatan ka iti asok na. Sana ka dumawat. At daytan nituyang ko paray. At da simmardeng at tricycle iti batog ti balay may. Nakaw, paray! Tuyar! Simmangpit kan. Nagasut. 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 Nagado ti kwartan tuyang. Apay ay anak katagtagari ka. Agtal na ka man si kabadong. Matikaw ang agbilbilang iti kwarta. Itid mo di kukwak dita Madama pala ti panagbilbilang ko. Umadayo ka man kidita ni. Di nakulawan. Gasut. Gasut. Talugasut. Aguraya dito'y abay mo Kita man. Nayaw awanak manan. Ijay ruwar ti pagurayam kunakman. Saan aditaw? Apay masapulay parwaranak. Diyak lang nga ro dagtagtagaray. Ay na, matikawak nga raw numakit-kitak day tarupam. Ala, rumorkan. Salakay! Salakay! Kayat mo asawan maray. Saan mo pa'y anabilang dyan naalam akwartay jay ilay? Saan pa'y nga raw? Agmalmalumak sa amang bilang itidayjay. Ay, kaya tasawan day ta, adaw. Kunak nga road, asaan kun nga itid kinibadong ko to'y pensyon na.
Apay ngay. Nagatidog ti lista ak kadagiti kayat ko agatangan. Iso asyaklatan ti mangigem iti pensyon na. Tuyang! Agring ka man. Napayaya amang ring ka. Saan ka pa nakalutaw? Maturog kan? Ay sus, rabi igaya man. Wayne, saan ka naglutaw? Awan ti mailutaw. Anya, apay ngawan? Awan nga raud. Saan ka nagpalingkay? Apay ko mangagpalingki ak. Kat napanmumit inala di kwartata. Sa anak nga rod ang nagpalingkay. Jak kayat. Nay, apay nga. Awan, jak gimatang. Ay, unay kamutay. Ayan na nga di kwarta. Pagbayad ko iti order ka. Adaw ti inorder ko asumangpag. Apay akas ladaw orayam maray. Talaga nga damaray. I-deliver da kanukad. Ya order ko ita. Nag-order ka ija online? Wan. Anya nga in-order mo. Make up, maray. Na, ananwam nga iti make up. Kat siyempre, pag make up ko Apay, adda pa panam, tamasapol nga ag-make up ka. Apay, masapul nga dapapanan tap nag-make up. Dito'y laang matersenak. Kan uray ije bang kagyo kan ni kabadong ti papapanam. Uray, kayat ko ti ag-make up. Tap numasukatan man met daytoy lang Ay na, marituyang. Saan nakabaulan na sukatan ti make up talangam? Oho, di ka man. Nay. Iso day tan di order ka. Msigay tayo nakalaan maray. Asinaw jay kinasaritam ijerwar. Di man agidil deliver iti order. Damdamagan na no sa dino ti balay ni Marituyang. Idi kalman, adamanin ti imbay nagdamag, no sa dino ti balay da Maritoyang. Inal daw siya nga da sumangpat nga order na. Anya nga min, aya dagiti orderan na. Daga mo Adugayam ti kwarta na pagbayad na. Ay, tidakas na. Ibayad na amin iti order na jay kwarta anaawat na. Imbes nga igatang na kuma iti kasapulan, kan kananda kan ni Pari Badong. Dalalya, Chip! Dalalya! Ayan telal niya. Dayta na sumungat. Ay, Wayne, bruha dayta. Alalya! Dalalya! Bruha! Dalalya talaga! Alalya! Tumaray na! Ay, sinaw, titang tarayan yung alalya. Nanatuyang! Kas lang amin alalya kilangana. Asino talalya? Asinaw! Si kakana, nanatuyang. Nagluko kayaw. Ay, nakamamakmat ngamin day talang amita. Naka-make up aklaan. Isan mo abakit ag make up? At lumaad ka! Ay na, unay mo day talang amon maray. Anyat inararamid mo di tarupam. Inusar ko lang mat jay make up nga in-order ko jay online. Nagalas mo din. Anya? Saan mo abagay tag make up? Una yan. Nagsakit mo din, ti pa nagsarsarita maray. Ne, pudno mo ti bagbagak. Iso nga rod ngag-make up ak tagpapintasak. Limaad ka nga ro. Ay, kagurgura ka! Oray guraan nak. Pudno ti bagbagak. Saan ka nakasarsarita, pulaos? Engka kagdiram usan. Tapno saan da kakabutang. Maray, si kadayta. Apay, Nay, di na kun mabigbig maray. inan anom day tarupam. Nag-make up ak maray. Apay, saan amadlaw? Ay, na, madlawlaang apinalaad mo day tarupam. Anya? Ay na, karopropam matan dya artista mabuybuyak. Artista? Artista nga alalya. Kagurgura kayo amain. Anya, Agsisina tayo nagkukumaray. Ditakan, nana, napamatay na. Ibagbagak laang matipod no. Kinaguranak ni Marituyang iti imbagak alimaad idi nag-make up. Na,
Uray si ka, kinagura naman. Wen, Maray. Ay, sos, sigurado nga rod asaan na taman na napampansinan Sigurado day ta Diyan mga min kaya tiagulbod. Uray syakmat Ibagbagata mo latipod no, sana Saan na abagay ti ag-make up? Wala kayaw. Tauray kayo lang nag-juwait. Ada kamat gayam dita, kuwarog. Ay, di mo lagtamot ibagbagakan inanam atuyang tinangag mon akwarog. Apay ko mga ibagak ngay. Uray siya, kagura nakmat ni nana tuyang. Na, Ay, uray si ka? Kinagura na ka? Unantay, ape ha kinagura na ka. nagbutang kami ngamin kinipala, itilangan na. Takaslal niya, nag-make up. Ay, talo tayo nga rod asaan nan akasarita no kasta. Sa nabalay, tanagawi dahin. Sigurado nga agsarming day jay. Kat maamiris na, at talagang adalim maad. Kita mo day tarupam dita sarmeng tuyang. Ita ta nakadiram uskan. Makita dagiti nagdadakkel apay kaskaw, kanti kurat-rat dito'y rupak. Kain. Kanday to'y nagpuskol abibigkaw. Ay na, nakapinpintas ka, tuyang. Oh, ibagampay laang nga nakapimpintasa. Saan mo nakasapulan ti ag-make up kunak lang arudain? Tapara kanyak, sika ti kapipintasan. Dito'y lupaw. Dito'y balay lang Iswada kita make up mau, kin lipstick mau, nga in-order mo ijay online. Ibal lang maun. Anya, katno adupay ti order ko asumangpay. Anya dagi jay ngay. Make up manin pagkulot iti kurimatmat. Pagunat iti buok, ken Amin jay kwarta na alam, inggatang mo lang iti pagpapintas mau. Kay, Ay salbag ka bakbakitan. Kitawan pulos bagas sa kanintan. Lang arudan nga ijati balay da. Ag subli-subli na pa'y lang umagdamag met. Na, apay manan nga agong ungat ka. Diyan nakamotor. Nga umag-deliver iti order ni Marituyang. Umay daman na nagdamag dito, Sabay ka na yun asyak ni matsambaan na apagdamagan. Ket, maan ano nusong batam latta edad. Ay mabanugak asumong bat dungo. Ay, saan da kami paymet nga may nakasarsaritan ni Marituyang. Ay, nakabasol kayo manin. Manipod idiimbagami alimmaad. Pulos adi na kaming talyawan no daytay lumabas. Kat da kayon ti umuna nga umasidagan ko na. Nasasayat mo't lang tagpakumbaba. Kan may siya, inuyaw yung ngamen. Siyempre, nagsakit tinakam na. Saan ka nun namang mga ninana tuyang? Aging gaita katagsaksakit tinakam na. Apay ka nung agsaksakit tinakam na, kan asino, dagiti pagsaksakitan tinakam na. Da kayo kini antibanang. Ay, iso nga ro na mapan may bisitaan no madamdama. Di yung amin uyawan Uray na galas. Ibagayo latan na pintas. Tapno saan nga agsakit tinakam na. Marituyang, pasyaran da ka man dito'y balayaw. Wen mare, tamo mi anak kabasol kami kan ka. Saan arombeng nga inuyaw da ka? imbagayo latta ko mga minen, anapintasa. Isunga road nga umay mi ibagaday tamaray. Alan marikwanang, ibaghamon. Pimintas ka, Marituyang. Mapilpilitan kayo laeng mo. Ay saan? Pudno ti bagbagame. Iso asaan na masapol nga agorder ka pa iti online. Ta natural mo ti kinapintas mo. Kasano nga ruden nga dagiti inur-order ko apagpapintas. Ila ko mo na akan ni Maribanang. Ay, saan ko akasapulan dagita maray? Talab na labnaklat ta ni Inteng, uray kastoy tilangak. Hanggang ulitin mi nga ibaga mari Napintas kalata uray saan ka nga ag-make up. Simple, akin na pintas, Maritoyan. Ay, nanat
toyang aya. Saan mo asayangan dagiti kwartam kadagiti pagpapintas? Tanasaysaya at latati natural a kinapintas. Igatang mo kat iti kaninyo kinitatabadong ti kwarta nga igatang mo iti pagpapintas mo. Ala sige! Dadan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay! Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.